Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Cool Boysa. Ovdje je za kompjuterom Nemanjom i igramo Gladiators na Mindplexu. I pokušat ćemo da odmah ne umremo. Na prvom pokušaju. Da probamo. Usro sam se živ, jebote. Kako sam ovog pobedio, ne znam. What? I don't know what. Ali sad nemamo šanse. Jel ovdje se sami čiteri. Ovdje negdje. Gdje je? Ovdje negdje. Tu je. Koliko me pogodio, brate? Opa! Idemo! Najbolji smo, brateu. Sad nemamo šanse. Dakle, ovaj dolazi. Evo ga, beži tamo. Žibe, bre. Kilaura. Nemoguće, brate, ovako da mu udara. Kilaura 100%. Šta je ovo? Save, brate. Da vidimo, sad da ga pratimo, samo da ga ispratim. Nema veze, inako ću da izbacim klip. Kilaura, jest. Ne znam da odigramo još jednu partiju, dugo će se čeka. Kilaura, čovjek. You have a Kilaura. Bem ti majku, pičku. I to bi bilo to.